manje uba sekhona udaba kuyo kodwa kuphela lona kuyakhula ngelizwi nabanye yakukhulula yakhupha umuntu endlwaneni angihlale embuthweni yabaqhele angihlale oma entabeni yami engcwele ngozandla zemisulo enhlizweni ungahleli 2 3 4 5 ufuka kathi noba kubi phephe kubi kuwe kawula yavala into leyo kubi umlilo othile iBhayibheli sometimes iyavumela ube semlilweni so that uphume ukholo lwakho ungaphezulu kwegolide edlule emlilweni wena ungafuni uhlala emlilweni wakho ufuna ulwa ngendlela yokuhlala okunye ubuyavumela ngoba ususingakuba le meko indenza umsindo ayinomsindo uthi thethela namsindo avumele ukubi nokunzima nembandezelo uba uthi ufa ngeke ngibambe kodwa unyamezele uthi uphele akhalo umini babuyakona ungawonekanga kando yisi bazapathana la masiphathela kuhle singaphathela kubi zininzi izimilo ezilapha umbona umuntu kube ngabinyabile ngokutheke uPhixo abe indawo ebawudlala enhlokweni yakhe yaba masimele inyawo zethu i-teenagers ngomsongo siyadibana siyavana umlomo wakho Jesus Pulise Thixo kule ndawo usafunyanwa upheni amaxhego funa ungena enzulwini pulise ngezwi lakho lapha enyeleni ke namanzi aphamdaka kunjaba pulise kule ndawo ngezwi lakho unikhuphula amanzi ebeletha emakhatheni akho awukhulu ukhulu Yesu kathi amanzi abetha emadolweni uve xa ebetha emadolweni ukuya kulandawo amanzi azabetha esimeni uva bukhona ubunzima uhamba nzima kodwa enye into ofuna uzilwele ngenxa yomphefumulo wakho uthi sowulenzile izwi uphinde ulifeyile uphinde ulitsaye vele yakhula uyalwa uchikiwe wanomsindo awuphinde uchikwe ngokubonakala uba ukhulile unamsindo ngokugalandlela yayihamba njalo yakulinda uThixo yakulinda akakulinda ngemini enye ukuba ibe khona lapha yakulinda sometimes ubhude phume esimilweni imbalekele kuThixo njobeni sambulule akulinda uthi ipasile ngoku akugqithisa amanzi abethe esimeni nalapha esimeni ufa anayo indawo afuna ukudonsela ngemva afuna ukuhlala phaa enyeni kodwa uyalwa Nkosi Yesu khulise Thixo ukhule uthi ufike endaweni apha amanzi ekuthiwa ngoku ngawudala awusasokoli anymore ayinzimanga isalvation ngoba izabe seyise ingqondo yakho yoyise intando yakho yoyise imizwa yakho yoyise inyama yakho wonganyelwe uThixo bathi bephile ezinkalukweni besenza izinto ube wena uphile usebuthixweni amanzi nawo akugqumile amanzi ngoku awusasebenzisa ipower eninzi usebenzisa ipower eninzi apha usebenzisa ipower eninzi apha xa sowupha uyakwazi ulala phezu kwawo abantu ibe ngawo okuthwalayo etheni umuntu indawo ofanele uba bebe uyatshona kuyo uthi welala phezu kwawo ulalele uthi uncedo luvele athwele amanzi awusathwelanga wona amanzi athwele wena thwale Thixo thwale smaragdi kule mihla athi athwale uyosinda abantu ngobulunga uyosinda abantu kwezona ndithwale Thixo yaphuma ezibukwini join inkosi yaphuma kodwa ngiyazi bangazeni kwamhlanje
Masibe serious lokhonza uThixo. Mabunganyuka ithuke eFrance. Ngakho ngokugqibela. Nxa usiya ezulwini uzoqhileka. Lonto awuzoyazi ngenxa uqhileka. Uzoyazi lonto ungekaqhileki. Nawukosta pha isizwe sakuxela sakuba kodwa ubhatyazileyo wenza amadaka emhlabeni ongathunyelwanga wona. Ozoqonda uyaceka nje ufuna otholeyo ufuna upasika ireport kuthini ireport zivela ibomvu ireport uyiva usaqhuba unyaka uthi bana ngizopasa ngoDisemba uba ngipasile ngiyaka njena wathi bathi manje izombithiwe uyaphumela igam lapho nabasho athi nje akona hanga futhi